Dokrajče Republiku Srpsku. Dokrajče Republiku Srpsku. Seno Zenović je bila sudija, ratni sudija muslimana u Konjicu. Znači, tamo je porodica Gavrilović, poznata profesorska porodica, profesor istorije u njihovoj gimnaziji u Konjicu. Imao je ženu koja je isto bila profesorka i imao dva sina, Petra i Pavla. Jedan je imao 7, jedan 9 godina. Znači, na početku, prvom mjesecu sukoba, oni su njih izveli, ubili. Jedan od te braće, ne znam sad koji je Petar i Pavle, izvukao se ispod mrtvih tijela svojih roditelja i kao dijete učeno da bude u redu. Otišao je do nekog punkta. Znaš koliko je u mene bijes rađa ovdje? Ali nije mi stvorena mržnja prema tim muslimanima. Ali mi je toliko krivo što oni to ignorišu. Ja sam bio kum crkve gore više Konjica, koja se zove sada crkva Petra i Pavla. I šta se dešava? Taj dečko, ježim se, taj dečko odlazi ispod mrtvih tijela svojih roditelja, dolazi do punkta gdje stoje muslimanski policajci, on to nema pojma, ali vidi da su policajci i kaže, čiko, neko je pobio moju porodicu. Znate šta ta policija radi? Zovne te ubice, kaže, ostao mi jedan živ. I oni dođu za njega, odvedu ga i ubiju. I oni meni pričaju, ta Sena Zenović nije to presudila. Zašto nisi presudila Bradinu gdje je ubijeni Srbi? Sudiš Miloradu Dodiku. Sudiš Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike, za ništa. I misliš da ćeš se na taj način opravdati svojim tim muslimanskim ciljevima koje vi postavljate.